Sanibonani igama umchasiseli isiminyaminya sentombi sasemzungwane eXhibeni okhokha kumayabo. Ngiyacela ukuthi usubscribe uphinde ushare le video uphinde njalo uyilike. Namhlanje ngifuna ukuthi ngiaddress enye iissue singabantu bakithi engathi isihambe yafika kwenye level abantu engazi ukuthi singayiaddressa kanjani. Ngizoqala ngeissue your music. Singabantu especially emathebeleni sesadeveloper enye angazi ukuthi ngakubiza ngani noma ngathi C4 noma ngathi yini, kodwa sesinendlela yokuthi we don't deliver into emnandi, si expecta ukuthi abantu basupporte into yethu mhlambe ngokusidabukela ngokuthi hayi ngoba lo muntu ngwakithi akasupportwe or akathi akusekho lokho ukuthi mhlambe umuntu athande i-art or umculo mhlambe any production esiyenzayo asithengisi ngendlela yokuthi here is the product inhle ithengene. No, sithengisa ngokuthi hayi nakho okuthile ngokubani bani siyacela ukuthi supportani abantu abakithi nalokho nalokho. Lokhuyana kuye kunjani kulimaze equality yezinto esiziproduceayo. Ngabala kakhulu emculweni uthola ukuthi mase kumele ukuthi kube lezinto ezifana namagala nezinto ezifana nama-award. That's why uthola ukuthi sigcina sithi ama-awards nathile kasifakwa ezintweni ezithile kasifakwa, kungenxa yokuthi thina into yethu esiyiphushayo sisuke siphushe into engayisiyona kahle. Sometimes siphusha ukuthi mhlawumbe sifuna ukuspayitha umuntu othile, sisuke sesiphusha umculo omunye othile. So abantu let's say ama-promoters mayefika ebheka athathe nje mhlawumbe ayobheka ukuthi okay akuthi ke sibheke kule side yasemathebeleni ukuthi ngoba bekhala kangaka bethi ababizwa mhlawumbe kabafakwa endaweni ezikuthi ngubani mhlawumbe ohamba phambili, behambe bayobheka lapha bethola ukuthi umuntu ohamba phambili ngama-views umuntu odlalayo yenza umculo ongekho nje ophushwe ngencukuthu ukuthi uhambe ngenkani, uthole kunguye umuntu. Then ama-promoters will listen to the thing bezibuza ukuthi laba bantu this is what they have, yiyo lento ehamba phambili kubo. Then leyo nto noma ingenzeka ukuthi lowo mculo lowo ugcine unominatiwe wafika ema-awardsini ugcina ungawini because kuzofika abantu behlala phansi balalele bathola ukuthi lento kayikho, but mabebuyela ngale beyithola ina 1 million views or ila 600,000 views. So asizameni ukuthi into emnandi bakithi iziphushe yona, singaphushisani ngenkani hayi lo mculo so yikho engicabanga ukuthi kugcina sekubulele i-art yonke as a whole, because abantu basuke badele ukulandela into ezi-right, kugcine kuphusheka kakhulu izinto ezingena kuqina kakhulu. So ngalokho nje ngithi mina siyacela ukuthi emculweni wakithi bakithi nizame ukusupporta into enhle, siyiphusheni ngeqiniso, singaphushi ngokuthi mhlambe ngumngani wami ngumuntu wakithi or umuntu othi asiphusheni nje as Zimbabwe. Nawe ucule usazi ukuthi ngifuna ukukhompyutha in this country, hayi ukuthi mhlambe wona mawucula na uculela ukukhompyutha just in a certain village and ungaswela isupport in that village, uthethisa abantu usenza awuzibuzi ukuthi why abantu bemaswingo right bengalalelanga ingoma yami, ngoba thina siyazilalela mhlambe ezemaswingo siyazilalela ezemanikhaleni, but ezethu ukuthi zilalelwe ngale sigcina sesithi azilalelwe ngenxa angazi ukuthi kanjani. Kodwa ke ngicabanga ukuthi wena uzochiya i-comment ukuthi ucabanga ukuthi yini enza kugcine kunjalo or singayilungisa kanjani. Ngiyanithanda kakhulu emakhaya.